米多伦多罗米阿米尔，祈祷每一天。Pakifalutuan ita ko nafalutuan no gawas， 将上主的意念常存心中。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap to suar no gawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚55 Atsepang Sakafalu tangasa sakasiwa atusir suarsa Caay matia o harateng namu ko harateng ako Caay lecar to lemak namu ko lemak ako Matia o nika sasiruma no kekarayan atau hekar ko nika sasiruma no harateng atau lemak ita Saan我的意念不是你们的意念，我的道路不是你们的道路。正如天高过地，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。以赛亚书第55章第8节到第9节。Sarikakaaw, caay kalutsar tunuh kalan at lemak atau pinangan ko nafalutuan no kawas.Urasaka, caay ko mitlutluay tunuh kalan a pinangan kita a miklimak to maamaan. Nika, umipawacayay kita to pakay ni ay ci Yes Kristoan itini ihkar. 上主的意念不同于世界的价值，所以身为基督徒的我们，行事为人，并不是跟随属世的价值，而是在这世界中见证耶稣基督。米多伦给大，我们同心祷告。Tapangau sarujuran aku kufalujo ami tengir ami tlutlu to suar no meso. Pakifalujoan ako ko nafalujoan iso a mitlemak to maamaan. Nanay o rumakatay kako to sualinay alalan no meso tahira i tulas no urib。主啊，我要忠心听从遵行你的话语，我要在凡事上以你的心意为念，期盼我终其一生都走在你真理的道路上。Pakani i dalam anay a ngangan no tapang ci Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。